Hagasian ke Baar, mentah ke Henyau Terap National Youth Front, East Khasi Hills District, lalej benjurip igi dukan thoti mashilinter, nadu pulu shadu khandai lat balashem, begini igi dukan, kimbyang satya igi license ban pinya je ke dukan, bagi babun na pedeng kinongsung dukan hapulu kila yele ban pedri, ban pedno nigi dukan ke bagi syong. Kasengru kelalap, badan kawai dukan khandai lat hakabutrai ketika dukan ulayathu, Baujuan du inspektor na ketanat taxation belum khajana arjar tingkah hakashi benai wala kimla ban pimbiangi ki license. लाइसेंस तो नहीं ना है मतलब मार्क्स वाली नहीं है। हाँ कितना देता पैसा मारा 2000 महीना में महीने 2000 लाइसेंस तो अभी तक नहीं मिलता आप लोग पैसा किसके लिए देते आप लोग इसका ये नहीं पता किम के मारक में इंस्पेक्टर मारक कितना लेता है महीना 2000 kini emang ini bau kumnu inspektor usim pisah ini laisen tu kabala kot kabala yap kat inspektor pada jong ketat gede kampam jugo bukuan nang ni bon ong iki ban le laisen renew bale usim dak pisah aja timut kedan ke iki jemam sap ang ni kedan ke corruption nang ni kabsar kai habu kan utau tax inspektor ukip pakai laisen kelakot ndai umpa iki ni ban hari ni laisen ndai kolek pisah aja dulu aja dia na bisa Dahang ni ketika proof bersisa, bagai taksi ketika corruption, kamu nata kata apa ni kecelah jungi seduk, beli kecelah jungi berapor sarkar kamu dan revenue, namar ni ihang ni corruption kedan apa tax department. Hakate ki jingli khenra jong kaseng kawala pelong mentah kasengi ka khanyo terek unai luar ki pulet kilawan bentuklar ban persang khang ya kaseng ban ladon ki jingi thir shipor ondau te pulet ulabu jingkli nei ki yo jingbit nakaliang kaseng kila yathu bagi lapha jing thosh ka office commissioner Henry banai mentah Henry Shim don ke jingkala le ngiru ngimbe bang siwan ai le basa jing thosh ka commissioner ai habang ki kim le ai ban seta ngi kum ken jo ngi haban nai tidak ada jing thosh ini abe kejupa pakan wat kim juba kim er abe kejupa pakan one legally ma legally ngi namong ye pi tambah kini pak kiwan klaim ke order klaim ke ada duty dan kesya teman dah pesne ba habakren bila patai kubor presiden keseng ba 11 dakhar ula tangon tinge ada ka bakdo bakadon ke jing bamsa ka bashir kai hakate ketanat baka jinge sngut ho jingmut habdeng ki nongbu dukan tim bagi inspektor ki bawan lum khajana tu ula kentho bala dak sarkar kamla watang ban pinbe je ka khalai tho tim kumnu ke thmu pat ban wanra sia ka kasino ulong bakani ke jing bamai license ke pendu e ka pisa baka sarkar ka diban yo lum kabalong ke jingdu nong ke jela ulakin tho bagi pulit kinang tangman kem yuri upai ba habatu bathim dak bakdo balai kam kem ki he ki batu di kelur tengka bedi bagani mentang i babun gi pepasa ini kasino bon ra daga state government daga sarkar MDA haga jingalam dung jim sangma tangi gani ke badan ru laja bisa piso ya gani ke banon ra bat kani ka tip bagadon hak kti jong jim ukan rat uang ngam syak bak perstun uang ngan persyak bet Henry kat uji uang ya sikmat bi ke building lanang tei supai bat benon kami kan ni tangi kan ni ke bedon ngon fi ar hajar tengka intu sipo wajar sei gaja pisate balai boong bagi nong hikai jungi hak ya ang tei basa senrai sya ai lati kai ke jupa bagi ju kiti na kapot kum kisang balang ke jupa pangiyo na sarkat dei tang ding lati dei tang kitang sulai bu jupa pagi Henry gitu kenong tu ibat tu peleng ju munjudan mana macam lada berit beriau tu mut syathanat sisekan la macam lada pitu tangi wei mo palang dia Henry ibat tu ada ki klur belai seno kita belai ban sistem mereka seno kata kaan je bersisa belai kan meki belai maras segi mentan utu pulen pada bi ngalong pi i peleng ba kitu kinong thoti mang tu kim penan kami tu slip lai do government kile peleng paper araja tengka wan lum ki pisa kam hari new license mentan kam license mana betul chalo aja keluar hagari gijat meriu jungi ha belai melawan siu ni kai belai melawan penbiang pisa i paj ba jungi ha datu ki ba he mentan mana kam ha datu ki baret cipang lawan pulen lakem lapoi sejil jenjar so kayang kasam dadai so beduk dadai so ki beduk da syakam syai Sino ka Bible? Ki betul di keluar ki pasang bos sekretariat. Ki betul di folklor. Balai pensistem iki. Balai kem iki. Balai maras iki. Balai pensistem iki kan kaan. Balai kaan ki trai tangi berat. Kaan ki trai tangi beduk. Nada kana ngi penremjor dia cuma sap bajing corruption. Umdai tangka tax department ki babun ki department. Nada kana ka jelajungi kempoi seno-senoru. Nada kana unda lepas biye na pas bikom ne dalai master dan dalai degree ro mentoy. Hari jungi nama ramdan ni ai. Ummi ya kalau wei jung khon ka ri chat mre jungi
Namdon na masangi gisang balang siya. Habarok lalap dilot. Habarok di department na pangilap ki RTI. Siano ka dyan bisa. Hakakot ladap tray the late. Practical amdon niya. Nangangadaw ka HNF kayang banyada. Yak hok bajagari baga judgment riyo. Babun gini kar ki basyong ngani. Hapwa madan kibawan na po. Na Bangladesh kini lagiwan ano nga kipi. Keliki license dan namdan. Mano bayan no sige bagin license. Mano bay permission ni kibing chong dukam. Chano judgment riyo jungi. Ni ham syong amadan kiwigin syong atrang. Hatu laban siya. Mafi syong sekretariat layu. Syuki ban hai pulun nilai. Nadakadang ni peremcur. Ya gaji mamsak kabang ilap hagan ni kasi. Hagan ni gadai kasin ka baar. Kabang iwan hang ni ngilap puleng. Bagadon ka jing to, bagadon ka jing corruption, bagi klaim hale ki kot sla, bi klaim hale ni wi license. Nadakadang ni kendra mangi pipa dik punet. Ban kangi, de bele bang ilai komplain hendro panai man sya, pim le yai man. Habak teli ka license pani man daka. Shalan. Kalai ka shalan ka de ka license. Ang kili komisioner ka shalan ka de ka license ne ka de ka. Kadi ka ina. Kadi ka reset na. Nadakadaw. Daliliru, nadabikta ay kahok jung kajat beriu. Umbansi, wat nung penbitar. Yang igi kun samla. Nadabisyong po sekretariat. Najit ipi dupaj ba. Najit ipi nakabut jung paj ba. Pilasyong tay kenal kahok ka jung paj ba. Bat hajing sisya kadiban yang. Lem kong ta, kariba kajat beriu jungi, syano kan poy.